Hello gagayam kadagiti sana makamamosyak ni Jena Almoite kas Manang Bianang. Amang kabkablaw kadagiti naragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan at manipod ka ni Kabsat Mona saan napod no nagantintay drama dito'y Manang Bianang a drama. Ngamsakbay ti amin makablaw mampay da Avelina Eugenio kan Eliasar Eugenio di Tarlac Province. Agpaimbag kayo Madam Avelina. Makablawang mat ni Robin Cristobal kan amin na taga Dilasag Aurora Province. Kalingaw family kan Ganaban family ni Tapasil Kalinga from Jojo Garidan. Kastimanti ko na ni Kabsat Mona. Dear Manang Bianang, idinabiit kami pa'y ang nagasawa kanila kay ko per may tirigat ti panagbiag mi. Apapalan mi idi ti baknang kaarruba mi. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Ay, anyaman nga ta ti mailuto ang masidan lakay. Wan nga rod makauma man ti kanayon atuyong. Ken madimot laeng no kanayon akasta tanaapgad. Makadadael iti salon at ikanayon an apgad nga ipapauneg. Wan nga rod ay, at dagayam insangput ko apit chay bakad. Igisam day jay. Ay sige, naimas dayjay ta presko. Wana, naggapoy jay bangkag ko naman. Tu! Ayam mo, Whitey! Umay ka manganan Ne, imbag pa jay aso da dita kaarruba, manganan. Ngam jay aso ta saan pa'y? Nalpas siguro ananganan ajay amo na. Iso apakanan namutten ti aso na. Mala, ibusam day talitson asidam, Whitey. Ha? Litson ti ipasidanay jay aso na bakad? Ay katsikan at tibak ng lakay. Naimbag pa'y jay aso tibak ng talitsyon ti sidana. Ngamdata, problema tano anyat sidaan ta. Ala, ibusam daytan, tainton bigat, gumatangap tumanan itilitson, asidaem, wan, Whitey. Ala, umay kan bakit? Umunagtan dita balay. Tanay, madlaw nga agpangpangag manan dita a babae. Nakita na tangamin dito'y balkon gayt. Iso akas ta. Ala, umay ka nga rudin lakay. Welcome to Jena Almoite Drama. Nanadalya, kaya yu dagiti abadaw, kukwayon no kaya yaw. Ay katun eksakto kanyak dagita Apay nga ipadawat mo nga Nabasitak dagitan abado, nana. Saan nga umanay kanyakon? Ay, grabe mo't nga mintilimok magamgiya. Ay, nagdoble nga rodan ti kilok. Nagimas tuma nga mintimangan. Naimas sa nga minakanayon ti sidsida giya. Huwag nga rod Diyak mo makapangan no saan naimas ti masida. Ay, agkakapsutak no saan alitson ti sidaek. Hindi kan sa payag sidsida itinateng. Ay na, sa anak matunawan no agsidaak itinateng. Aggurood ti tiyan ko. Irwam mo ti agsida itinateng, tamayat tinateng. Sa anak na irwam, nana? Allergic ti tiyan ko ti kakasta. Nay, badon sama ni Gia abak nang day taimbado, Maridalya. Ayun, Mari Elsie. Nabigbig mo gayam. Inted na kanyak day to'y. Nabasitan na kano. Ha? Aguray ka. Kasla nakitkitak day tausar mo abag kinigiya. Ay, wan Maray, tainted na day to'y kanyak. Na umaan na kano. Inawat kumbatan apag iso, duduwa di pagsinsin no blatak abag ko. Talaga abak nangan day di agiyaan niya, Maray. Itud nga itud. Bag, badaw, sapatos, kaskada, tsinelas. Wan nga rod, baknang sa ngamin di boyfriend na foreigner. Ay, no kasta. Foreigner di agdinamag a boyfriend na ijay abroad, Maray. Kasta matagwarwaras adamag. Nangaton sa kanutisaad na iti pagtrab-trabahuan na iya abroad. Ay, katswerte nga rod ni Gia, tanakatumpong iti big time a boyfriend. Huwag nga rod, kat padamot la mamirmiraot idinigiya saan aya. Wen, ngam no agsasaw. Kasla saan anaggapo iti rigat. Taultimo nateng, kasla kadurman na akanon. Huwag nga rod Kano pati tuyaw di na kayat.
Tanukas di nga adag prito iti tuyo a kaarruba. Irikap na titawa kan ridaw na tanabangsit kanaw. Anyan, imarten idi nakanubyo iti baknang. Unay deta asin na imon mo na. Nagunag. Kasano, panagbabayad manen iti bill ti kuryente. Di ta pa'y nakasingir iti inlako ta anateng. Anyat pagbayad tangay. Kano ti Judith na ya? Inton bigaten. Mala, bayam tayo nakmanan agsingir no bigat. Sa paak bakit? Ni matgiya a kaarruba tinagsardeng di tabato. Hello, darling! Naawat kong tay pauit mo at 20,000. Ha? Ne, imbag pa'y kaday ta akaroba. Tadaman kwartanan. Ay na. Jack pa'y nagastos tayo na udi ngayon pauit mo at 20,000 matlaang. Nagpauit ka manan, darling. Palastog mo't day ta a babae. Apay, masapol nga ipangag na day ta. Pasikat kit di ah. Aguray ka. Unak man no foreigner ti boyfriend na. Apay nga Ilocano mo ti sa una. Aywan, darling. O sige nga Jack ron, manam mo. darling. Ingkakit di umutang kan kuha na ah. Tabayadan tanto no makasingir ta. Ay saanon, jak kayat ti maibuy-buy. Apay, di mo amo ti ugali day ta babae. Nalaing nga agibuy-buy day ta. Bye, Kasta, ya? darling. Saan nga ruden? Sa paag tulat mapanag singir inton bigatan. Bakal. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Napintas mo, jay inted mo abag ni kumarik nga ilsegi ya. Ay, wala na. Nagkapupay dya abroad day jay, ah? Branded day jay. Wun nga road, nakitak jay brand na. Tay ninginaan abag day jay. Naimbag nga ro tayo ni Kak. Kat mapadasan nante agbag iti branded, nana. Ha? Ay kat naimbag mo't ah. Tada ka amang mangtad iti gamit kada kami balasang ka. Basit laban nagdayta, nana. Adapay ko ipadawat ko man na sandalan, ah? Na minsan ko lang nga inusar day jay. Inusar ko lang hindi na nga nakakitibunyag. Ha? Kat ipadawat mo manan. Wan, ah? Kaya yaw. Ay katwan ah, nulakit di ta ited mo giya. Apay, no sana ga po kanyak mapadasan ayan dagi jabab bakit ti maadaan iti branded agamit muna. Ha? Kano itala kano ang makausar day ti branded abagkas kada sapatos kan badaw. Ay kat mayat ah, tada ka amang mangtad kadakwada iti kakasnagiya. Kan imutang dapay ki di iti pinagbayad da iti bil ti silaw da ah. Apay no sana ga po kanyak nakabayad da nga ta. Ang mga no na po dandan iti kurente. Ha? Iso aga po kanyak at dalat ta silaw da. Ay kat mayat ano kasta? At least, makatultulong ka iti padam at tao giya. Ay uwan ah. Adumatan at inaitultulong ko iti pada katao. Kurang tiramay ti imaken saka kapag bilang ko. Adapay ko na minsan ah. Nakaluganak iti jeep ni nanaan nang. Idikwan awang gayang pagpliti na. Implitsak ah. Apay ino sa nagapukanyak nakawid nga tayo ti daydingal daw. Kat mayat ata implit siyam giya. Ne. Ay na. Umawag ni darling ko. Ay na. Agpawi man siguro at kwartan. Ay sige mo na panawang kapay. Baliwan tanto no maminsan tagistorya. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Taga-ano kanungay mo't dyan nubyo day dya akaroba ta. Bakit? Taga-abroad nga rod. Din no dya abroad nga eh. Diyak amo ah. Basta taga-abroad. Foreigner. Foreigner? Ngam Ilocano mo, tipan na sa una. Diyak Huh? amo ah. Kalaat ba't nga imado ti kwartana? Idi naka-boyfriend iti taga-abroadan niya. Patidingon na imado. Nagningi na paikit di dagi jay aso ken pusa na ah. Pasig nga addalahin na. Pati pa nagkawkaws na, nabaliwanan. Kaslasaanin nga agbado iti daan. Pasig abaro. Ken colorful akanayon ti bado na. No saan a red, orange. Uno saan, yellow ang makasisirap. Wun nga rod. Nagpipintas dagiti bado na. Pati tsinelas na. Nagbubuldog. Di alahas pa yun ah. Basta, ado tinagbaliw kan kwa na lakay. Ay, talaga asabali ti epekto ti kwartaan niya. Pagbaliwan gayam ti kwarta ti tao. Depende mo't day tayo iti tao ah. At damot dagiti bimak ng anapakong babadalat ta.
Kun saan da alastog, saan da palangguad. Sa bagay matkit di saan matkit di ngagpapada ti tao. Nga mala, imbes nga umapal ta, umagawa takit ding agtrabaho bakit. Tapno pumintas ti biyag ta. Rabiin, Jigo, huston ta cellphone. Asinot ka chat mo aya. Ni man insan ko akanor. Damdamagag no adda ma-applyan ni Jayan na. Anya? Kat no adda ijay abroad ni insan mo. Di mo ko na nga agabroad ka man. Kasla kayat ko nga rod, bakit? Ay, nagrigat mo ti biyag dito pagilyan tayo. Naawan na pinta sa panggadan dito. Mapanin ti tawon. Ngamawan pailat urnong ta. Panawan nak dito yung agmay-may sa. Anya nga rod, talaga akas ta. Agsakripisyo ta pay laang, bakit? Barang pumintas mo ti biyag ta. Maikawa akla kay. Uray siya nga maapay. Di mo kaya't makaurnong ta. Tanong makaurnongak, agawid akton. Tagnegosyo ta. Agurnong tayo ti pagpuunan tayo ti negosyo. Tapno santan nga ginna tayo. Tadwa ta amang imanihar to iti bangunan ta negosyo. Ay, ala katwanan Makaamo ka nga rod lakay. Anya nga tanudwa talaangan nga agabrod. Tapno nadardaras makaurnong ta. Ha? Eh, si Kaman, no ka ba alam tagtrabaho ija abroad? Bakit? Kabailak, apay kita saanan ngay. Tano makaurnong ta, agawid tan lakay. Damag ko nga agabrod kayo kanon iti asawam iti mabiit muna. Wen giya. Iso na laang taagduma apagilyan ti papanan mi. Akawan narigat ti trabaho dya abroad. Kayod kalabaw kanukat tagtrabaho dya. Wen, kastamot laang ti mangmangag ko. Ngam kabailan mi mo't siguro. Kat naimbag daramatan niya pag abroad yaw. Bimulod kami iti kasinsin nila kay giya. Umanay nga ta. No kaya yu ako na yunak. Apay hindi kay bumulod kanyak. Ay, saanan giya? Kababayin mo. Ay na, kas kay lasabsabali. Agkakaarruba tayo man. Mano ti buludan nyo kanyak. 50 mil, 20 mil, wano. Ay, nasaanan. Taadda pa'y matay na bati nga impawit ni insan nila kay. Kan may sa, di mi kayat adumakkel ti utang mi. Mabitlaang. Netoy, alam to'y 5,000. Oray isulat utangam nga rudan. Naimbagla apakit maniyaw. Ala, sigurado ka? Wen, nayunak pa'y ano kaya maw? Ay, saanan. Huston to'y 5,000 giya. Umdas da ito yan. Diyak kaya ti makautang iti dakkel. Nag-flight mo't gaya manda mo na kanti asawa na anya giya. Nag-abroad da mo't gaya man. Wen ana na, ngam apay no sana gapo kanyak, naka-abroad aya dagiti nga agasawa. Ha? Kano pinautangak ida iti pinag-abroad da? Ay, kasta aya. Ay, katmayat nga rod At least, nakatulong ka giya. Wen ana na. Ay wen, adda sobra masida di tabalay, kaya yaw. Nag-take out ak ngamin iti litson ngam dya mo na ibos. Maumo mamatin na gidya asok iti litson. Ay, katun Tanaimbag lang nga ipasidak kadag iti apu ko. Tadida pa'y makaramraman matpiman iti litson. Alang araw, mabit lang tayo nakalaan nana. Adda pa'y cake gayam. Alaan yun ton dyan ref ko a cake. Tapno makapangan mo dagi dya apu ko yo. Ninsamit kumari dalya dyan naggapo dito'y balayo itay giya. Ay wen Uncle Maneng. Inikakiti ka nanda takaasida. Di dan sa ngamin mangmanganon. Ha? Kano kanayon ko idangay kaniti ka nanda Uncle. Apay di yumadlaw. Lumukluk maganda gijapo ko na. Gapo ka dagiti itad ko amakan. Iso alumukluk magdan Uncle. Aya. Apay no sana gapo kanya kamangmang taditi kang kananda. Kas jaya mati pamagidagi jeng obeng. Kahit si Kangay, balasan ka, naglukmag kamit unay ay. Mabaybay am samit tabagimaw. Di ka unay tadarigat ti high blood. Kansan la high blood ti maalam asakit mo no nalabas ti lukmag mo. Ay na nasalun atak Uncle. Apay itulok ko nga ron ngagsakitak. Samot
Grabe mat ngaminan tilimok magam. Dandanin sa mat ag triplet isigot apang magim ideng. Nagimas to mga mintimangan, Uncle. Ay wen, kumusta nga Genobium aporiner? Kaporiner lata, Pau iti kwarta, Ape nagaduti paw it na king kakwarta ket di kay paimot nagkasar. Lab na labnak nga rod, Uncle. Nainlab launay kanya. Iso nga oray dyak agdaw-dawat iti kwarta agpawit lata. Dyak nga rod amo no pangigata nga kiti daduma kwartak. Iso nga itultulong ko lang na kadag iti kaarruba. Ni Renay akalugaran tayaw. Tinultulungak day jay. Inggatangak ida iti paglutwanda ta kayo mga minti paglutlutwanda. Inikak pa ida iti washing machine da Aya, Kan oray da Nana Ilse, Nana Delia, kan da duma pa senior citizen. Nagado, tinintad ko kadakwada. No saan amakan, bado, kaldero, martilyo, tisyo, aklo, kan duma pay. alakit da saya at ata makatultulong kabalasan ko. Ngem no tumulong kay ti pada matao. San amasapol, amapan mo istoryain iti sabali at tao, giya. Di mo kumatagidaksin da ito nga ibagak Takas la anak kan. Taka anakan kakit nga raod. Apay, anyat dakas iti dayta iya, Uncle. Apay dakas ang dagistorya. Saan? Ngem kasla pa nagpalastog nga benti kasta nga aramid ang balasan ko. Ken adaw ti magibagbaga. Managibuy-buy ka kanaw. Tamin ang matulungam kat mapan mo istoryain. Nagalas mo tikas tang arami da gitataon. Apay, isuda. Adda nga rod may tultulong da, alaman. Talaga kida kasta ti tao dito'y lubong. No asino di makita da pumimpin tas ti panagbiag na, pilitan da nga ipababa. Di da kaya ti malamangan. Saan akas tatikat ko asawain balasan ko? Asuday ka, Uncle. Yeah. Awan na pinta sa turungan dayto sa saritaan. Welcome to Jena Almoite Drama. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid tamot laangan dito'y pagilyan tayo lakay. Wen bakit? Saan napubuutan di ba naglabas di tawanan niya? Wen nga rod, nakaurnong tamot laangan iti pangrugyanta. Saan tan nga umadayo? Wen bakit? Kandya akong kahit ti maisinaking ka? Isungag tinulong ta iti bangunin ta a negosyo ta. Umayak man, Giya. Ne, si ka magayam muna. Sumra ka Ni, addamat gayam sa nga ilim di taunag. Jak umunagan. Umay ko la itod ti pasarabukan ka. Umunag ka pa'y atayam amo ka iti asawa. Ha? Asawa? Kunak man no poriner jay nobyum ide. Awanan day jay. Nabayagan asinin naak. Talakay una yun day jay. Kan adda asawa na. Kan saan ka di apod na poriner? Lakay day jay baknang ngam sinina akon. Aya? Iso nga ita, masikuga kon. Agtalo abulan ng tuwin inawag. Ay, kasta aya. Ay, kat congrats Sige nga rod, baliwak to ti umay Giya. Tani, agdardarasa. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Wun mo na. Nabayagan ang nagsina da jay poriner a boyfriend na. Hanggang saan magayam a poriner. Manglok-loko mo da jay agiya. Ti kunana ada kano asawa jay lakay a boyfriend na. Laklakayudan ka noon. Jak amo ang nagpaiso. Kasta aya. Angam ala, baybay antayon dayta. Tanarigat ti makibibiyang nana. Wan matkit di ngam, ay na, saan na nakasidi nga ado ti kwarta na. Pada nga agrigrigat itan. Kaasimot nga rod ano kasta. Saanan akas ide nga ipalpalastog na ti kwarta na. Ita awanen. Pasaray umutang pa yun iti store. Tila jak kayat. Tila maibuy-buy-buy na. Nukas di asa na makautang. Masuronak. Ayan tay bulbuluda ka kwarta ngay, nana. Nagsweldon samot na nila kay mo a karpintero. Pasensya kan Giya. Ingatang min iti bagas. Tani na ibus ti bagas main. Ay unay kayo matan. Idi siyak tadaan. Aglaplapusanan tititad ko kada kayaw. Kanayon kayo at tulungan ide.
Ngam itatasyak mo tagkasapulan, imutandak. Saan apa nagimot balasang ko? Ngam agpay sumot nga awan kwartak ama ipautang ko kun ka. Awan kit di ti utang yun na imbaga nakam Di kay lakuma tinultulungan idin. Adak manan mo na tanayonak ko mati utang ko kan ka. Ay kwagi ya, naurnungan ti utang mo kada kami. Nasurukan at 30,000. Apay no agbayad ka pay nga umuna, sa kanto umutang manen. Kan may sa, adda nakaibaga kanyak. Isugsugal yu kanumot nga agasawa ti utangan nyo a kwarta. Idi si katag kasapulan, pinautangan ka. Ngam itatasyak tagkid daw kan ka, kasta ti bagam. Awan mo't siguro ti makunam, tanamin adumot ten a pinautangan ka giya. Kan tijak kayat, isugsugal yu ngamin ti utangan nyo. Taamom, giya, pagrigregatan mi ti kwarta. Saan mi apidpidutin laeng. Iso ano mabalin, di mi kayat amapan laeng iti sugal ti pagrigregatan mi. Kat utangak mat, bayadak tumot laeng. Agbayad ka pa'y nga umuna, giya. Tapno mapautangan ka manen. Wan! Amok! Baknang kayon! Adot kwarta yon! Limbastog kayon! Ha? Ay, Bakit? Apa ito dyan? nasakit tinakam na asaan ana pautangan, lakay. Di mon pautangan, ta isugsugal damot lang di papautang mo kadakwada. Nakiasawa iti manugal. Iso nga ita, duwadan a manugal. Naalisan hindi di agiya iti bisyo, ti asawa na. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Nagmayat ti agpariir dito'y balkon no kastoy amalam anya, lakay. Wala, presko ti angin, bakit? Mayat ti agdik 4 ditoy. Ay, kasla kaano la idibasit ti balaytaan niya. Ngam ita, pimintasan. Bunga ti kinagagat taga ito'y bakit? Onay ka na po baknangan, aya? Ah? Wan, amok, Ano, baknang kan! Ngam no saan nagapukan niya ka pa naka-abroad ka? Ala, mangrugi man day ta kaarruban, lakay. Tilalawlawatin naman ditan. Sa pinakabani ka sa simango dito'y bakit? Nakalas-las togmot. Bimak ng labasit ko na mala na sino abaknaangan. Nakaimimo lang a road. Iti siyak ti baknaang naparaburak. Managtulong ak iti pada katao. Mala, umay kan bakit? Sumraktan. Sumrumanin day ta babae. Wen, lakay. Wan, apo ba, nang! Amok, ato ti kwarta mo! Tanaka-abroad kan! Ngam apay no saan nagapukan yak naka-abroad kaya? Ay, grabe mo't day ta babae. Saan laan na pagustuhan nga imutang tila ibagbaganan? Oy, Mari Ilse, nataymot gayam kanun tay asawa ni Gia. Wan nga road, nadisgrasya ka no tanabartek daan nagmotor. Nabiyag ka no tay kadwana, ngam iso awang gasat na. Ay, kaasimot nga rod ano kasta. Ay, wang nga rod maray. Sapay nagbabasit dagiti putot na kanigiya. Kaasi mo, adag iti ubing. Ay, wun nga rod, Mare. Makipagladingit kami, Gia. Agyamanag, muna. Oh, adtoy. Tulong mi kan ka, Gia. Naimbagla a paggatang nyo iti kaninyo kadagiti anak mo. Agyamanag muna. Nagsaya at kalata kanya. Nga uri nagalas timpakpakitag kan ka. Pagkawanan ako magiya. Ala, lipata munday ta. Tinapatag, nakaamiris kan. Agyamanag. Diyak mo no kabalak na ito yung mapaspasa makita. Masyanak ka nagiti anak ko. Agpatibkar ka. Malampasam to day ta, Gia. Sabay lang muna. Maragsakan nakta na amiris matlaang ni Gia ti madingay naramid na iti kalabas. Nagkidkid daw nga rodi ti pamakawan kat gapoy ti dayta na siya nakmatkan kwa na iso ajakon pinabayadan ti utang na kanyak tatulong kulatan kadakwada. Nga agiina. Naglabas ti tawan nagabrod ni Gia kat iniinot ang napapintas na ti biyagda nga agiina kat nagbalbaliwan ang naming pinsan. Katita adamatan dua nga anak mi iti asawak. Alakastan tugay mo mona.
Alagagayam di tanti nagpatinggan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jena Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.